Ka Hill State People's Democratic Party hakasngining kong kala lumlang ban ai ka jingker khu ye baro ki kertong MDC ki ban ai reng hakani ki election MDC ka ban salong shen haka arpinyo terek mentau banai Hakasi Hills Bajantia Hills Autonomous District Council. Shwakani u President Kaseng u ba KP Pangnyang ulong bakum Kaseng ki don ka jinkermen scam bakin job kambon ki MDC khnang bakin la ban ra khamche jirong ye kalama jong Kaseng. Uba Pangnyang ubaderu kertong ban yakun na rambrai ulapan pau ke jo ke jinkermen mo unjab hakani ki election. Hakani ke singila ailat ru ye baro ki kertong bakin pen pau halor ke jingpen kre jong ki na kabanta kani ki election MDC ka ban salong. Kini ki kertong ki kintup nadu uba Gilbert Lalu, ba Bandri Kupar Walang, ba Hilarious Warba, ba Kistar Warjri, ba One Step Dingdo, ba Nolip Star Lingdo, ba Sherbor Lang El Maulong, ba Damien Marshiang Bai, ba Donlang Soklet, ba LG Nong Sid, baru ba Curtis Rabon. Kandidat natin ako Nongkrem Constituency. Pinilaya kita jadwal lain naik. Buat ngalang kecikan berskem macam nama hasautri ngalang mungkin nongkit kam. Bahwa bagi poin buat nasbah tu jadwal aja. Bagi perakti kan umur kita tangne Hussein. Jangan lain bawa madan kira-kira dari aneh sosial. Kita untuk berayawat berkat dalam bagi parti, kena PDF, bangga Kongres, bangga LPP, dikirawan manajer kan. Kita kecil lagi macam para proyek kecil bolong type ini itu. Tapi kata mengikut election dalam itu bagi latun kam mengikut, berpanjang orang dikerti bonta. Bahkan juga forum election kita mengikut nasutu bahwa baiklah dan ayah kerja kerjanya. Lalu kita mulai pun license sosial, kerja ran kerja kalau tak hanya tentang bagaimana election kalau ada lagi kerja juga kalau tak slight defeat margin balik bah tak siswa nyumbul. Nanti orang nanti bagi baiklah juga konsensi kita mereka bangga hal ini kerja kepementar dengan supaya orang miskin Bangas ngolong dan bawa ke negara kita, kemarau nakhaman. Ini sudah celebrate ya ke Golden Jubilee celebration juga parti HSPP. Bahkan ini dari office samai jumi, bangas soba ngai mi mentah. Bani pun ini macam rengkat bagi singkul tu kerja. Kawin ke parti berlembah, kawala ai dan senyum kawalain bah, kawin kari kerja dulu ke state, penjauh ke state jumi, bagi pun dia. Jika kita juga menjadi Indonesia, macam non sistem, masalah lalu pernah balai macam sana, buat mereka lu profesional, buat lu jadi ibarat hamil orang itu yang hijau. Dia mengenai HSP manusia mari tangan dia parti, kalau kerja yang mau bersatu, buat keberan kita boleh bersama, ibarat berok ni ada ni jalan ni itu kambah. Jadi jimi cuma apa ni renti pun MDC, marko mengenai dalam stong, tapi ada di post dan orang stong atau But ni tep hari kirun kian kumlu punya daya yang kapri putra. Jadi halo tak orang ini balai kan mengiyi dia kerja beriu, mengiyi dia kerja langsung, mengiyi dia beriu jom. Ini ada dua perbedaan momentan sebenarnya. Arja kendai, bakas sarkar dia akan diingi. Hukum kerja beriu, lalu sebenarnya kendai pasan luar, niyo hadir si council belum kapang. Begini perbedaan berbeda. Kerana kabul kerana melong kue kisnam, agarikol kabadunatan. Kalau pergi saya kira nak siap sarkar dia bah ibu kerja beliau ngimpat buram ya kirti gestur ngimpat buram dari sisi council. Kemulung mentah nanti kesingkir, kesemha, tambah lagi ngajunga, kumkurtong boh, semti ni akam masuk, kam sengan, mentah sibusnya balik barang pol balik sudah balik samlin, kumjuru balik amali, tambah haba lemi menang moh, kum kesikirtong teh ngapen terpeng pen moh. Tengah kan perabek kunju. Nama orang dia nunggu pas nak yang bersam. Ada nung jatur. Ya kira dam. Kita hancur ngam tu kena nama arbah. Nasiu matiak tang bayar election. Belarap jong arjakan real. Nasiu nadu lengkoi hadu lomai. Ni nung rap stay te. Long bak sukun Haba ong sukun nung rap kisutu ama. Kam dia siu dam ada tung soplang tung jur mentah mas tung pan mut sepu melumah. Tambah Kasi kun nga ngam sim bay kun banu kan bay abay lami maran baron rungut kan baron rungut tambang kremen barangay scam ba na pre rungut ngalong baron ko mga ba masulong ba arba like we bay ba ki ya ki
ikam kemati kebangang atrai pak kunju kai kam bapati SSPDP kaladon hangte hapo ripoi mencuah kalau SSP kita untuk ini kerajaan ini mendapat lembaga jingrung juga untuk lembaga jingai jumpi ke parti yang tunggu kandidat komisi dan wan jangan jom dan persang wanra jingkala nau tak parti hangte ripoi nau agak sembol jong sing Nakaliang General Secretary Uba Renekton El Tongkar ulang bakum kaseng ki sngo kemen bagi yo ki kertong ki bakin sai tam. Kat kum ka jingong jong u ki don bon ki bapan tiket henry kum kaseng ki kwa banjir bar ai tangi ki tu ki bedan jingkermen om ban chukmen balayo ban penieng bon ki kertong. Ngadon kena kecing kot cingmot hakamat sim kecing ngai tunggu banam kecing ngai hakamat sim bangin perform kampha menta banyak kebalada. Yes. Hakanya kebalada ngira jawab tak arngot kia mali mau bahan ke parti kini ngira thok kubor ngira kili ngira kisau kumno kinle kei kebanjir ka parti HSP menta ngalan no takko berangin le kampha menta ngira jawab tak arngot kia mali ngirkermen bahalah kumno duna air 100%. Kalau dikatakan bahalah duna air 100%. Nyendon kajing tam banyak kebagi jam kerja mereka berada. Kadang kajing nget ya kebagi community bagi ai kajing kerumyang kakar dok ya pergi kandidat baru kot ya pergi badan hangne baru kapweyot baru ya kini lainut bomdan hangne ngipat kakar dok nakali ke parti HSPDP bapine job election. Hagari kasngi ki HSPDP gala pelai drui ka thong trekam lani ka manifesto. Ki mar ki ba ka seng ka bo Ahmad ki long bandawa yo no la ka jong ka jala khasi ba jaintia kar kum ka article 371 jo riti senchar kari bar kum juru ban ya le bandawa penbej no yu por usam jong ka jala megalaya ba asam. Ngiang hangni Ahmad jo gari ba ka chai ban re. Ba ka HSPDP hari ji san putli kisnam. Miran ki ju ki norim jongka Umta mata kasih ai haki palba jo gari ba jai banrib jaga manifesto jongka kabane naru pasdam haru bakul kabagin don shu ko weipa ki norim like ke ba mangi la bu la suit la shore hagri ke manifesto umgada bagi pelai ya gani ke manifesto jo ka party akar party lang baro ngin ai ke thapti bajul shwabande check every election jongane kasam arja ka kandai. Congratulations.